in liam pal emo damlo ni khuaten drip khai kan ching hle a drip hi chi rang a oma chung zinga pakhat RL drip hi tuntum chu han soi ila RL hi ringer lactate hi ni a sodium lactate antiboka RL hi isotonic crystalloid hemi fluid hi ni a isotonic ti hianin hemi kan thisen nen hian an osmotic pressure ain ang ti nani RL chunga a composition ten soila RL hi sodium chloride sodium lactate potassium chloride calcium chloride le tui chopol ani a man na te RL man na hi hengemi thisen hlo emi accident palte in hiam wanga thisen hlowa te hianin man thin ani a thisen hlo na sa hianin thisen ngai pe khi a thabera ma sela thisen pe tur mai lo theya khatianga khanin RL hi acha RL dip khai he ba ka hian kang na sa hianin RL hi acha boka a chan ber chu RL hian hi mi kan thisena plasma hi a angbera kami plasma chuak na sa no khatur khana tha hei ba ka kang wanga taksa tui ril chuak te taksa tanga electrolyte chuak te khatiang no khale nan kha po khan RL hi a composition en hian a tha tin tui ri tlak chamna hemi dehydration kan tia hianin RL hi thaboka tiang kan taksa tanga electrolyte chuak tiang kha han no khale wat nan khan a tha ani tin sepsis kan ti mai hemi septicemia angchi angate acute pancreatitis angate po hemi alkalizing agent ani wangin hemi sepsis wanga taksa acidity na salatuk ta te po khanin RL hi athaboka hemi kan taksa tanga tuiril chuak thana tang in ni mo ko tholawa ni mo tisen chuaka te kangwang te katianga te khanin hemi fluid replacement nan hianin RL hi tangkai hle heba ka hian lactate apai wang hianin hemi thisen kalmuang wanga oxygen kalmuang ati chak theya thisen hianin kan khet angin oxygen apaya thisen kalmuan chuan kan thacha peng rang kan thuak te thlengin oxygen a mu thalowa khatinga khanin RL te hi tha chuan nau pai le hemi nauten hute pelai tan RL hi ahim to ka thiat ani RL hi tangkai view ma sela that lo na te po ni ve tho a big taken hemi liver disease kan ti mai liver failure tan hianin a thalawa hian ken dan sui zawanga in thuak wung ti mai la cerebral edema kan ti a hianin hemi isotonic fluid hi pek lo a hima RL hi isotonic fluid ani wangin pek lo a himang a chan chu thuak atanga thuak tui tam kha lak chuakan angai wangin hypertonic fluid jok kha angai ani hema se ta hianin na tul dana zerin RL te po pek khatul ve thei tho hei chu thil dang ni sela drip pek tam lu tu khianin kut ke le chuap ati wung theya emi drip hrim hian RL po emi kan pek tam le tuk chuan kut le ke te po taksa wung theya chuap a wunga he hianin tho cham te tho kha sapna siam thei phim khorangai hetianga an omani chuanin drip pi to phal turani tina tul dana zerin zun tamna diuretics therapy te po angai fo ani RL drip hi emi huat allergies te po hi omve theya tiang allergies kalon nei ni chuan ti to turani anga tin drip khai do na thiang himna kan ngai poimo lo chuan nan na hit te po kan kai thei infection te po pha thei bok mani thuwa in lamba drip lo khai rongot hi a him tok lo ti ta poimo khop maya ve na te po alut lo palina sirbe ta po lo luang lut theya tinga khanin kan chiuna kan vuana bulvel te kha alo wungin an da theya wangin check that te po atol thin diabetic ketoacidosis le hyperglycemic hypoosmolar state anti a hianin RLDP khailo athaboka DKA diabetic ketoacidosis chu hi zunthum kai noi wanga taksain ketone santi mai hemi blood acids asiam chuak tamlu tukhi ani hei hi taksa insulin atliam lutuk wang ani bera hemi na hrik wang te infection wang te le thil nang wang te ponin hom the ni chuan
hyperglycemic hyperosmolar state kan ti hi hun rei tak chung blood sugar level sang taka om ren hianin hemi HSS ati hi thleng theya hyperglycemic hyperosmolar state ti hi hei wang hianin tuiri tlak chamna dehydration na setak he hian asiam theya hei thiang te hianin ni ko hriat lo na te po a thlen the ani chuanin hemi alak tet pa hi athat lo chan pakhat chu alak tet pa hi glucose a in le chuan hemi hyperglycemia hi ti zual wak theya hyperglycemia chu kan hriat angin thisena sugar level sang tu khani a chuan ni chada kan soi liver failure RL pek hianin hemi kan thisena lactate level ati san chuan thinnat na azual thei ani chuan IV drip chi rang hian thatna le thatlo na te po anei ve veka hemi a thatna le thatlo na te buk ton fowa tianga drip khai te ngai thina tu lawa drip khai mai lo tur ti hi he bito atang hian jiri suakela thahle mai chuan nakin na tu na kha zong kha RL chung chang tu ni sela nakin kun rem changa drip dang normal saline tele dextrose drip te po kan la soyang chuan ka channel lo subscribe tu te ne na lom thu ka soya ka channel lo subscribe tu te le lo subscribe bu ta po inom chuanin khami bell button kha me all kha me turunia khatiang in ti khanin video thar ka siama piangin in lo thlenga notification in dong thei do na ni kalome